ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чхеле ки ба ҳамаи шумо ваъда дода будам ки якум шуда хушхабарро барои шумо пешниҳод мекунам барои рейси Тоҷикистон Россия. Якум дар видео лайк монад, падилит сакне ки дигарро бинам ва дар пештон кадоми бошад гап занед дар ҳамин видео лайк монад ки ҳама да бираса ин хабари хушхабар. Ҳозир ҳамаша мефаҳмонам. Шуд худи ҳозир дар ахборҳои РИА Новости Федератсия Россия хабар баромад ки роҳҳои мунтазам, яъне пурра аз Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон аз 1 апрел оғоз мешавад. Яъне ки дар он ҷо бисёриҳо дар мешид дар михел рейсҳо ва Тоҷикистон номи Тоҷикистон набуд ва имрӯз номи Тоҷикистон баромадагия. Рости гап як хушхабаре ҳаст ки ҳамаи шумо интизор мем ва ман хостем ин хушхабаро якум шуда пешкаш шумо гардонам. Дӯстони азиз, рости гап ман дар ватани азизамон ҳастам ва аз тани шумо бигем ва аз тани муҳоҷироне ки дар Россия ҳастанд ва аз Тоҷикистон ба Россия меравад, ман ҳаяҷон дорам ки аз 1 апрел сафарҳо аз Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон оғоз мешавад. Азиз, ман ба шумо ваъда дода будам ки якум шуда хушхабарро мегӯям, роҳҳо кушода мешавад аз Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон. Ва ин хушхабарро ман рости гап бисёр интизор будам ки якум шуда пешкаш шумо гардонам ва дар Тоҷикистон айни ҳол соат 9 шаб аст ки дар худи ҳамин новости, яъне хабари РИА Новости Федератсия Россия баромад ва ман якум шуда пешкаш шумо гардондам. Интизор шавем, боз хушхабарҳоро дар эфир ва дар дигар видео мегӯям. Видеода лайк, падилитса кунед ва иншоалло ки ҳамаи шумо озод аз Тоҷикистон ба Россия ва аз Россия ба Тоҷикистон сафар мекунед аз 1 апрел. Лайк, падилитса кунед ва дар канали мо подписатса кунед Ҳамнавода ва як хабари хушро мо баҳри шумо пешниҳод кардем. Комментарияда як фикри хитар бинависед, як сухани хуб бинавис ва аз тани ҳамаи шумо ман хирсанд шидам. Якум шуда гуфтам барои шумо видео мекунам, ҳозир дар хонаам ва ҳаракат кардам ки якум шуда видеоро пешкаш шумо гардонам ва хушхабарҳо, хабарҳои тоза ва хабарҳои аниқу дақиқ бе дуруға дар канали Ҳамнаво мебинед. Подписатса ва видеоро ҳатман падилитса кунед, худона нигоҳ кунед. Боз интизор шунин хабарро. ман дар бораи кам кардани омили инсонӣ роҳбарияти кумитаи андоз, сардорони раёсатҳо ва кормандонро паи қариб 15 соли охир як 10-15 кишварҳои пешрафта доӣ ба ҳамин соҳа равон кардан барои таҷрибаомӯзӣ, махсусан Сингапур. бисёр давлатҳои бузург ҳатто таҷрибаи ин кишварро доир ба ин мавзӯъ ҳамчун ҳукумати электронӣ меомӯзанд. илова бар ин зарур аст ки кумитаи андоз ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар самти маъмурикунонии андоз ва баландбардоштани маърифати андозборӣ, такмили ихтисоси кормандони худ ба тариқи озмун, интихоб ва ҷобаҷогузорӣ намудани кадрҳои сатҳи касбияташон баланд тадбирҳои зарури андешид. дар натиҷаи чораҳои андешидани кумитаи андоз танҳо соли 2018 нисбат ба андозборандагони қарздор қариб 6700 қарор дар бораи маҷбуран ситонидани қарзи андоз ба маблағи беш аз 1 миллиард сомонӣ қабул гардида, аз ин ҳисоб ва аз ҳисоби қарорҳои солҳои қаблӣ қабул гардида ба буҷет 644 миллион сомонӣ қарзи андоз рӯёнида шудааст ки нисбат ба соли 2009 шумораи қарорҳо 5,2 баробар ва маблағҳои рӯёнида шуда 7,1 баробар зиёд мебошад. худи ин рақамҳо гувоҳӣ медиҳанд ки ҳаҷми қарздорӣ аз ҳисоби андоз ва ҳодисаҳои пинҳонӣ ё саркашӣ намудан аз пардохти онҳо сол ба сол зиёд шудааст ки нишонаи ҳамкории пасти мақомоти андоз бо субъектҳои хоҷагидор мебошад. чӣ қадар сарсонӣ, чӣ қадар асабоният, чӣ қадар хароҷотҳои зиёдатӣ. дар соли 2018 аз 21 миллион сомонӣ маблағҳои ҳисоб шуда зимни санҷишҳои такрорӣ бо шикояти андозборандагон 10 миллион сомонӣ ё қариб 50% ба манфиати соҳибкорон кам карда шудааст. соли 2017 бо 26 аризаи даъвогии соҳибкорон 303 миллион сомонӣ маблағҳои бар илова ҳисоб шуда мавриди баррасии судӣ қарор гирифта бо қарорҳои суд 79 миллион сомонӣ ё ки 26% онҳо кам карда шудааст. пулу ҷон баробар ҷон мекунанд соҳибкорон.
کار میکنن. سطح سوادناکیشان از 10 سال پیشتر حالا کمی بهتر شده ایستاده است. میفهمن در اینجا چی است. برای چی بر زیاد حساب میکنن؟ کی میگوید؟ طلب میکنن برای جیب خود. وقتی که نداد همین حساب میکنن. اکثریت حالت همین است. سبب چنین کمبودی اگر از یک طرف ناکفایه بودن دانشی کسبی سنجش آرام باشد، از جانب دیگر دیده دانسته زیاد نشان دادن اندازهای حساب شونده جهتی به طور صنعی بهتر نشان دادن نتیجه کار و با هر راه واسطه اجرا کردن نقشه می باشد. در بعضی حالتها از جانب کارمندان انداز نظارت کمیرلی نیست. با ویرانکنی طلبات قانون بدون تحلیل خفا و امتیازهای پیشنهاد گردیده گذرانیده شده به ذمه اندازپارندگان عهدهداری‌های بی اساس پرداخت‌های زیادتی واگذار کرده می‌شود. تنها در دوام سال 2017 و 3 ماه سال 2018 از طرف اندازپارندگان با مبلغ 211 میلیون سامانی یا 23% مبلغ‌های ضمن نظارت کمیرلی حساب شده توضیحات اساسناک پیشنهاد گردند. این مبلغ‌ها به اعتبار دانسته شدند. چقدر مردم را نارضا کردیم. در ظرف 10 سال اخیر مقامات پروکراتور نسبت به 300 نفر کارمندان مقامات انداز پرونده‌های حقوق ویرانکنی ماموری آغاز و با قرار و پیشنهاد پروکرورها 2181 نفر کارمندان به جوابگری انتظامی کشیده نسبت به 25 نفر کارمندان مقامات انداز برای برآمدن از حد وکالت‌های منصبی، ساختکاری خدمتی، قلابی، گرفتن پاره و دیگر جنایت‌ها پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شدند. با در نظر داشت جاری نمودن برنامه‌های دیگری رقمی مناسبت‌های بین اندازپارندگان و مقامات انداز در نظام مأموری کنانی انداز باید از جهت حقوقی و تنظیم درآورده شد. همزمان با این در اساس معین نمودن نشان دهنده‌های دقیق سرباری انداز به فعالیت صاحبکاری و عامل‌های آن را به وجود آورنده قانونگذاری عمل کننده تغییر طلب است. مطابق ماده 109 کادکس اندازه عمل کننده معیار انداز از فایده فعالیت عاید به 3 سال مالها 13% و دیگر نمودهای فعالیت 23% ولی نکم از 1% درآمد عمومی معین کرده شده است. طبق تحلیلات محض همین مقررات عاید به اندازبندی نکم از 1% درآمد عمومی به بلند شدن سرباری انداز فایده صاحبکاری تحصیل می‌رساند. از این لحاظ جهت برطرف کردن دوخورگی در روند ستانیدن انداز از فایده از کادکس انداز خارج نمودن مفهومی ولی نکم از 1% درآمد عمومی موافق مقصد میباشد. من نظر من این است از همه نمودی فایده درآمد از فایده انداز بلند میکنیم هیچگاه یگان کارخانه یگان نفر فایده خود را درست نشان نمیدهد. یعنی ما در اینجا باید بسیار ماهرانه امتیازهای خوب معین کنیم. یعنی فائزی درآمد از فایده را باید هر چقدر توانیم پس کنیم.